Peace on earth, goodwill to man is the greatest gift of all. Ioe, whabai o le file mu i le lalolangi po le file mu o le tua i le lalolangi. O le whiringalo alofa fo i le o iei tangata. A o le mea alofa sili lea i lo o mea alofa uma. Wau whapea lava o nā alofa mai o le tua i le lalolangi wa ia au ina mailo nā antali pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua ia te ia a ia maua e ia leo la e whaavavang. Ia ai le i whaafelo ia le tā malo whaalolongi ia. O leo te wawa ia tui tagata ia meri mai whamai o lea sa wa ia oe o tau lunch mani tamaita i le mall. O lea lau te tau te ia tu foi lele o le sa tatou iai le amatanga. E pia la or fasivale a leanga mako ese mai ilo. Ia o ai nei tau sala na tau whailo ai. Si ke ke masa ke ka ofisa. Yo deisi han. Am ke fo la vo i le misir va ia ngai kanga ia io ia deisi mana le pi fodingam. Ia ele a vai na uma tato mai vai fa o pelta programa. E ono le tato fantas. Ma le fa ulungo tato bla valele. Ia i Samoa e o malo masani la vai masina te tasi pe ono fa wa wai mo o tonga mane tato reporti mai Samoa. Fa fela ia tu lo fioga tu mvao. E vile fatu lo tato proclame ma lo le folau ia ma lo le fatu toa pale mai lo sa de vanga le fiafi. Ia si foi fa felo ia tu le lo sa se lua la ustalinga Asiata. Ia le ngata foi leo le Afioga ia le ata o sa fia la va ia tu le ke lua au lei i le tausinga o tātou ta pausit. Ia ma lo so ifua ma lo le langi mama. Tatou foi fatalo foi la le le tua fa pe foi tateo i to finga o ngā le tua. Ele ngata o le sunga foto molunga a o le so upu le vai fafo. Ale kalesia wa o iskrisa lo pia sanga tai Samoa ngai i lalangi le atu. Ko i lon kofinga. I lon to finga. Sao Lelei Lau ke ngo sama felo i mo le fikunga fulu vaso e am ka vaso ke. O vai ko yo ka mo lo fa kar fo mo nga o ai ke mo ia. O mara ngo felo ia fa ko e mo se fa mo nga ai ku ia ma ko ngai ia fia fo fela kia euro palongo. Ia oh yes. Ia o ao nai le fou ia o le sunga le vai fafo. O le kalesia le fionga tu mvao. Ia a o le tatou amatai vai to telefoi ia tatou woma pa anga le kalesia i skriso lo pa yosanga tai lungo por kala melene. Tatou amata mai ala ina io i tatou tatal no nga amata. O le asau personal experience i hava noa nei e te maua e te whata lofa tau militino ia fusi atu tali malo e whaulu lunga o le kalesia e le lau maua umarito tele se me se whinangano lau fionga whaftai Asiata mo le whafsiti e mwheno whapeatu ia tau rua mle atawa It's an extra blessing for me as an employee of the airport. Awa na pa wale or kitwe ya Samoa mlai vale. Ya le ngata foi le or to finga wat to fia o le tu o le vai fa fore kalesia. Ya pe wa we mama ya Pharmaceuticals o malanga e tau no mai me fa pena. Ya o foi ya lai mo fa ta lo foi o tatu tai. Ele ngata foi de taimile na malanga mai ai President Nelson au soifua. Ia lena fofola ele red carpet i le tā maki fale olu. Ia le ngata foi leo niso la apostolo sa mawhaiona asia Samoa. O le mea o le whamunianga ia te au le veo o mastai tai o le pūlengo mlai malele. Sa o neia singa o neia singa o malama. Sa mawhai o na whai se tatalo special blessing. Mo le pulengo malai vale le ai le ngata i leo Samoa i lona atoanga
o se whamunianga sililena. O nei le ma whaiona tuwa atu se taitai. He le ma whaiona whai se tatalo whapitoa mua o malau whai ngā ruenga. Uchi se le au e le siasia maua wanoa ia. Inisi whale whai ngā ruenga. E pe o le matango fie le na o le veai ma se tangata whai ngā ruenga o le pūlenga o malai walele. Ona o whamunianga whao popo ia. E ala I whamunianga e tuina mai o tātou taitai. I olo whaatonu wholau e ngā ruenga ili nei vai tau. Menanga ngā whaloalu. O ke lo le kufa le kanga le ngaka foi ka ko kalesia o isfoi kalesia o Samoa. Ai le ase la ngonga fa piko ya ke mi ko ngu ko le kupu per ka ngia. Bona ma siofo. Anaia, o te loe ona o le taimi mua le nei foi vai tau wa sia I le tupu. Ia pe ona tātou mata I TV ma social media. Ai o le mana ia o le experience le na. Sama whai ona whaata alofa ma whaasoa. Ma mai whalana wha malo I le tāpenanga ia ma le au le leo whare olo lava I tauna taunu mai ai. E pe o le whamunianga sili lea. O le mawhai ona e whaata alofa I ni tangata taua loa mai nisi atu no. O le nuinga o le whamtalanga. E le telo tāpenanga le tātou malo na whaatari le tupu. Ano whapea laia. E tau foi ona tele whapea tāpenanga. E whaatari le toi a fio mai o Keriso. Mananganga whaaloalo. Malo whaptai. Malo. Iyo e. Ia walanga I le ngata e Sao Lelei Saunoanga ia taunu foi le soifua ma le ola wa le lawalunga le wa yeita do e una te ua wa fea mai le Pasifika ma tatou se whai ngā malanga foi ia le pope. Ia mata yunu o nisi o kalesia. O se makua wha mangoianga foi lea vanoa. E te wheiloa iai ma whetaia iai mauso e pei o le tautali e tauili ili. Ia vanoa lelei ma vanoa whapea. Ai renga te foi lai lea o taitai o malo e se uma. O le lang. E le taimi o le soifuanga e le vatu nei. Pea le sa pe tau sa o au lau fionga sa ma ua le vanoa te na tau whaalau iloa mai le malanga se malanga le tama le basketball foi lele. O Shaquille O'Neal. Le tau malanga tu mo tātou sa mo a pe sa lua whailo ia ma whaina tau sau noa de vaenga le whamono. Whaftai o le sau malanga Amerika ma ave iei le tāno ava ma le toto o ma le ula whala. As a token of appreciation for lele ma futanga. Walewa no follow ye tangata I talonga me whapena. Ole na ele invitation na mai ona e fia malanga mai mo le ono sfuta usanga peitai. Ia ini vaenga sa le mawhaiona usi atu ki tato pito. Le ale na aolo whaua ua ia so ta inga fo ia o le naunau ta inga. Ono I Atlanta, o lo iai le tamata alo lea. O lo iai fui la na development o le youth development in terms of basketball. O le se fuafuanga fui lea e ave iai se au le youth. I le tuna me ai lo tausanga fau, po se tausanga ona tuatu. A lo available le avanoa. E mawhaiona participate ia tato youth I atunu ia I Atlanta. O le whamuimuinga. Ina ia maua ni scholarship fully funded by le tamalea. Mo tangata Samoa. While the wing on from Talanga. He's doing really well I Lalolangi in terms of assets and matamawainga. But all over I se tūlanga foi lea e ati na e ai le Pasifika. E pio le ala leo le amataina o le ma whatatanoanga. I olo yeila le timo lo mato talanua e o mea le taimine nei. O mea le taimine from Atlanta, Georgia. O lo tamo whai e sa ili. O le asa wala mwhena mato ese tato au basketball under 15, under 17. E mwhaiona ta alo ese tuna mene whai Atlanta I le tausanga fōpura tausanga ona tuato manangang whalwaro. Malo whaftai ia le nala Samoa. Tele avanoa tele fo iso tanga. Ya oni awala e tawala mai le fionga de whaarulunga o le valele. Ya o se avanoa le lei
he fe ai tu lo wele ele nei tangata ma lo shek shekio lo ni he fe ai tu lo wele ele Samoa ia tala ave fo ile na fa moe ma se tu la ngai o ni avano ai mana tato woi na I fa fsili ma vai nga fo yo le tato proklame ia mo mua Lau Afioga tato wo tu ia o ani vai nga avel fa mo ta penang o le ka ko ya sfia tato amata mai o ya sofia o a tonu wa le vai nga e makua maka iku e lau au fainga ruenga I malai va lele ave ai le fa mo mai o vai nga e matua o sistemi pisile ai mo faio na e sauno mai e me wa ave fa mo mesel nei masina mal masino January after you shut some of city yeah te loe after ile tu o foi lea o na watato iai le masina mulimulo le nei tausanga sa tau mate fai le ete le fōlaunga sa moa le nei tausanga pe tatu e tau nuu mai a te sema ia pe tatu o le atua o le alofa o le atua o le anga le lei ia ua mawhai ai o na patonu fōlau le tatou malanga ia le ua tatou tau nuu mai le asorona malu o le masina muli o le luafe lo lima o le whawhesili o le masina o nei o te sema o se tasi o masina pisia le ai tutono o tulenga malai wa lele ona o le masina o le kiwisi masi e tele na asiasi mai o tatou ainga mai atu no mamau e o mai me o family reunion sa fai e o lotu whamanatu o ainga o whae poiponga e manisi lava mafua anga tatau i le tapenanga la tulenga malai walele o le whataita inga o se furu fitu i a flight ale New Zealand le wai le vai aso no increase the number of flights ale New Zealand o mea o lo wa ai le tulenga malai walele i a le lei conditions or the infrastructure the wing on Whamtalanga o kako terminal building ia le leia tatou whaleui ia le leia tatou mewhinga luenga o whaonga a le ngata fuilia ia le lei atoa le runway o runway light o le security fence auane iai se popolenga i operation at the end of the day e tatau ona le lei le security and safety o operation i tutono whaleolo o le fesili ua whatupula ia leo whai o malanga he le ngata o le New Zealand alone Fiji Airways, Qantas and Virgin aisea ona ua le lei le tato compliance ua improve the compliance of whaleolo in terms of safety and security ua fui a le lei le compliance e ua fia fui airlines e fere lei mai tutono whaleolo an wha le tono ia rono winga ua will reduce the number of flights, but wa le lei ta penanga e le ngata ua iai mea whaopopo i tutono whaleolo e o a te wina fui whaleolo i la au kiwisi masi mea whapena ona ua tatu iai le kiwisi masi o le season fui le whai ei lau mea alofa i le tasi ia le ngata fui leo le season e whamangalo ai le tasi e pe ona I vaenga ngā wa tā pena i pulengo mlai malele ona o le whatupula ia o le taunu mai o tangata e le ngata o tangata o ainga ia o tangata fu I asi mai tono Samoa mlengan whaloala malo whaptai o lo te wawa ia tu manu vau o lea e iai le tūlanga fu I le o tauangia mai le striker le au whaingaruenga le New Zealand ia o ia se afianga ia o malanga pe whaina ini malanga mo Samoa mai le New Zealand I Samoa ona o le tūlanga le tau mai tau atua I le striker le au whaingaruenga after Asiata o te loa o le striker is an internal issue I tono ar company ai a valela le New Zealand but o mana mai le assurance la ko manager le I whaleolo ele ai masia faina o tato flights o umo na schedule mo whaleolo ia te sema e a fia ile ngai o inga le lau whainga ruinga
e o te le lo pe taunu pe le taunu ai wa mai la assurance mo le lato airport manager po lato country manager e le fa polina I fua le tato o nanga ona wa uma ona tapena uma tato flights ia le from Auckland to Apia e le se me fa polina I fua ai ole e ia re popolenga fo ilia ne te ua fai te tele ia mafua ai se me fa pena I le rumanai au le taimile nei Asiata mle atau le se me fa polina I fale olo ono le tūlanga lea malenga whaloalo. Malo, te sila u whafisili na watule le ataua. Nisi fo whafisili le ataua ma whaawa welta tua o le tūlanga isi whalele ia wangi ngā le malo. Se ambia se whaatou whala inga ua yeini whaatalitala noanga o lea mata upu pe ua awo o tufo ila ufionga au mai se update au so ngalo fo e tu sai o valele ia wa mai tau watu le o ye fato fala inga fainga malo o te tau na tilo lo ma fato no ina mo fa ma venga I malanga inga mo tatu a fafta ia siata mo fa fisili ya ele tau no mai se fai un kapeneta se committee wa ye committee wa filifilia de kapeneta la tot tau limaina le valele ele au meia la le faka ia po asu ia le komiti ai ye le langona mawalunga e tauna ye le pulenga mla va le tono komiti le valele ele ngata ilea ia o se initiative le tele mo tatou le anga iluma le ia yo le tatou komiti le wa umo na fuafua ma filifili le pulenga mla valele el kapeneta ina ia mafai ona discuss ai le ngata foilea fatala no issues that we have learned from the previous airline ne mafai ona one to tupu mai ia vaivainga ia na mafua ai ona tau fale tonu tatou ngā ruenga ai o te fia malangolango ina le move le malo le wei ia filifili komiti whapitoa ina ia mafai ona tala noa ina ai ia le au mainga le valele ma le toe re-establishing po le toe whatuwina mai lunga o le airline ina ia mafai ona fsoswani tangata Samoa la vaia malo whaptai le taua malo tuman mau o le o kakora kai mi pisi mai isi lai ki o ke fiwa o le ke fisi ko elo no fionga o isi le yo security me e sanga o ikanga ka foi o klaukero kanga ma kulanga o me o malai bale le pui ai yo ko foi wa e kai min ke o ba ku sa ka yel menga ole o le ko ka foi lo ke le o me le kongo ya so I've ma or fingole o mengo me kawa ele la boy me fonga koso e mo kingo ai le me kongo e me le kongo ya Partai ia Manaia Le Fautuaga le atua o tonu tatu malava lele ia le vaenga tau le public area yo le public area le pie le vaenga le check in e ma faina access ai so sisi e fila ma vaenga e tau o security restricted area o vaenga na se ilunga ia le fa tangananga e avatu le pulenga ia fa to ma fai ona ulu fale ia sisi e ila me tau non-passenger screening point wa uma ona a fio mai le malaiva lele se vai taimi o rumanai o le me tau o le non-passenger screening point o tangata foi le o le valele a fio o tonu o no fuanga e o vaenga e faia me ai se tulo le vaenga le fale mai si tangata fa pena e ia la procedures wo uma na fai e go through the screening a ele ma fai ona access le site a ele se go through the screening o le winga fam talang ele ma fai ona e alu tonu no fuanga ia ska o security restricted area se I vanga na o e meeting uma requirements o le ale ma fuanga e tau o iona e fia a fio pete fia access le area le ai Sao Lelei Lau sau noanga le atau te mi fa pene ia
nau le se fi alu le area le ia lilo male loa fu le ia ia regulations matula fonu le mafai ona pasia ai le temine ua le vainga security ato e tono le area o le mlai valele ia ina mafai ona tau fiofi mai tangata ia ma le tau mafai access areas ia le mafai ona ui ia tangata the general public malangang faloalo Marofa fkai ako le iloa orkai pising o inka ko extra staff fulele wawa kele ako fulele le iloa kango sise o le si o kango mo ia ave ia o si foi wa ave ako iloa for fani o menga le kele nga fale nga fenga upset time fenga baraka ka ko kai mingi o nga waku o le ngi ako wa misi po pike si la ko lesi fa fenka ko wa ia le kule nga ia wa ngai kupul mele kai pispesiole o Christmas after Asiata ua fa tupula ia le na po security tono le control area custom control area le ngata fulia wa ia cameras fa popo i lungo tato belt 2 weeks ago ia na tupu mai foi le me fa pese tulo ona wa tusa ia lanu atu sa wali si pasese avele atole si pasese ai 5 tai cameras o mo fa ona tu fa foi mai o fa visit o ia extra staff i tono tato arrival the time ni ai lenga ta fu extra staff i tono ka ko tipacha o fa mo mo ia wan i tupu mai ia tulanga ia ai mesia tai me fa pene wa le to tele tanga to malanga mai ai lenga ta fu le wa tau fai tutu sa uma brand o ato tangata per fata tainga e o Samsonite uma tangata e tutu sa lanu me va pena ai mo fa sidi o ele extra staff mo fai ona monitoring me fa pe ai ngata foi leo extra cameras o mga historic tono tato arrival awa ia IPF to like mai malangang fa lolo maro fa kai security leo malmalai valele kele ko kaimi o le lo ka po fele la le ki ka ave le mo ki ka ave securities le foi mai ka polisi vai kaimi pe ka take over le ia securities al malai valele ma o foi o le malong se fo fang pa penga o la ko lava le clear cut o me pule le me pule malai valele le security malai valele aftai le atua ole ila loyal to la fono pulengo mlava lele ole aviation security is a joint responsibility between the Samoa Airport Authority and the Ministry of Police. Fata tainga. In the time of the screening, ya leo screening point. Ava pe maua aviation security se ato se pasese o yeini pulfanga se tulopo ni tutau. O ila intervene ilo leo. Mai le security shows le ato a maua i tutau ona refer la ia la to leo o leo la fair interview e ai foi la le interview room i tutau no ka ko tipacha a ye cases fapea na interview la ia usala o le winga fam talanga le ato masiata ava pe fai atu le interview mai leo se recommendation ile security male align male pilate o le passe selia ele ma fai ona malanga lea o le ata fia i fleolo ona ta fia rola i fleolo a fa pe mai uma interview fa pe mai is okay to travel yeah o ina fu ila ma fai ona fa wa wele malanga ai o le security ia ila ro tu la fon ona mata fai oi al Ministry of Police ia mal Samoa Airport Authority i cases la ia a mo ni utau e ma fai ona refer ma to i leo pe a mo e foi ni fala fa saina e mo foi la aviation security refer leo o la to e fa o le process pe o interview mai si me fa pena maro fa tai o le vaenga o nai fisiri mo nai tangata lau tele o le tūlanga ka paka o le vaenga le whaafisire nei tangata tu sape atu e koropu ia pasese e tutongi al tupe
ia o whainga o malai vale le mātou ia nei ma Australia o te lo foi whapena uma ia ian vanga wero drop off mar pick up ia ai le mawhainga e paka whakari e ngisi o nisi foi ka paka foi a mātou e te lea first 15 minutes e free foi le drop off mar pick up ai se ai le mawhaina whai e tātou le nā tūlanga le taimi a o iei foi se fufuanga e whatau no ufa mole after Asiata mo ne whawhisiri o le taimile nei te uru whare ro mlai valele ia le umi pe pupu e tongi ala usi futala ai o lo ia le fufuanga ma mau pe whiono tau o le tatu talanoanga mōmua o se mea o mati wa installa tatu masini fo ia ticketing system o le first 15 minutes ala le la free no winga e sautu tonu recognize masini la number plate ava pela less than 15 minutes di tutun mfenga la ku enter la number plate machine afa men machine you have to pay $0 yona ya lu fa afa pelo la more than 15 minutes I wat tongi lo la yo la tupe ai o mo termine ele o ma fai ona fai ale tulanga se ivanga na o ta no me ta to masini e ele fa mo ngon pulengo se me ya mati o ta songo fo wo mo fai ta to installations e on exempt lo la yo tangata ia e less than 15 minutes e o mai drop off la to passes e pick up foot ai mo temili nei e fa maru lu atu ela tunu e o lo ya mati ya na exempt lo o ila to ia e ma fai no mai tono live valele for less than 15 minutes mo nga fa lo alo va tai lo to fa fo me sa mo na o dalil fa no nga le tulanga na no winga o no sai pe tongi mo ni ya ai se eu dia ya tau se fo ya mati o le si fasili e ma fai na fa mani no mai o a tonu o loa ia te tau ona fa asu o a o loa te tau ona fa asu o a o loa ile te tau ona fa asu fo ile le nga o malai valile tele o fasili de ka vidi mai kanga e au fa pese tu la lava no tau te fa so ai mal fa mani no mai o loa ia a wa foi o loa tau ba faile ma fainga e mai ia e ke wa maolo o mai nga sa ulia ka ai la bisi ngai ki usila ma Australia fa mole lo fionga fa rurunga o te lor fasili le o fasili tonu ale for the Ministry of Agriculture and Quarantine ono la tu patino ye le tu langa le o le pora ia le se yo tau ma fai atu ia o fa te inga o peila o tau mawhai o niu. Yo le whai ale le pepa i nei whaleolo. O leo o mawhai o na whai le pepa i whaleolo o niu. O i e tonga. O leo o mawhai whai o na whaasu i whaleolo. Rono winga. O se tūlanga le leile na o le quarantine leo o iei por biosecurity. Leo mawhai o na whaasu i a mea whapena i whaleolo. O tūlanga i mea ai pio parolo mea whapena. O te iloa e whautua ina le whamalore le aisa. O na matua ila ia. E whai pepa i whaleolo. O le atoanga o loi tutono o le Ministry of Agriculture po le vaenga le biosecurity. A woi la atolo o ngā whatau li mainga ia mea whapea. A iei la u whautuanga mo le maru le atunu. E iei le website al Ministry of Agriculture. O inaro iei le atoanga o mo me whaatanga ma le procedure foi. E te whaia, ina e mawhai, mana whaasau ina le o loa, e te malanga atu mo i Samoa. O ina fui o loa mai ai te tono lako website. Ia poa fui me ai. Poa fui me ai e whaatanga ina i New Zealand, Australia e pio le ulu, ma mea whapena. Ma le nganga whaaloalo Asiata. Ma lo whawtai. O leo wa wawa ia tu announce mai e le Qantas. Ia le lato wa au nanga anga i Gold Coast. Ma Samoa. Ia, o isi sirfia e lau Afioga ai o le ase se saunoanga whalau i tele le tau pule lau whasau i Radio New Zealand na matou. Ai o iei se whaataua ma se pengifiki ai o tātou i Samoa i le suinga ma le whalau telenga leo leo unanga le Qantas whamurmole. After Asiata, I think the first benefits for our people o le tau leo pasese. Na foi au ina na tele competition ia e pengifiki e customer tātou no winga a tele ia airlines e Lelei mai Samoa e ia ele laguna e tauna reduce le pasese
As a general manager for the Samoa Airport Authority, I welcome any type of aircraft they land in Faleolo. I say, o the more aircraft mai Faleolo, mamalanga mai Faleolo. O le mawafuri na o tupe fasili. Ale pulengo malai valele. E atia e Faleolo. E ale ngata leona fofuanga mau. O te fia te le ko inga new sia. New routes. Where we activate ia ina mawhaiona malanga mai Samoa o le whateta inga o le Qantas ia mamoli le whatai le Qantas ona ele i levonga lele mai le Qantas Samoa leua i ele lako extra routes there from Gold Coast, Auckland a pia ia o ngā mō tātou tangata i le ngata o le laititi o le pasese ia me whapena ia o ele tue pōmala i te mini nei I'm not sure po le return de New Zealand le yai, but I know it's quite a very substantial amount le tau le pasese. Ai au ngā le leo le competition. I benefit le tangata malanga pi o tātou mlenga whalualo. Ma lono no ingo se New Zealand le yai le ataua. O se me le lei mo Samoa, le lei mo Kumongbao, le lei mo Australia. Ferrolo mokau. Ali ataua, e disi vai. Kuma bao mo kuai fa mo mulilo sidi le lo sidi ku keminge. O e disi ku vole le bekau fomai. Ma foi mai la. Wa fola awa nga kele Samoa. E o kuka mo la isa. Ni fola fo le mga mia ke mi umai e ka ko. Ale mfanga kuka faasha. Waftai Asiata morfisili. Ya. E mfanga nova peato Asiata le ataua. We have everything here on island in Fayele le Aisa. We also have the main ingredients for the amphetamine, le wingon fam talanga. Mo Samoa. O le whalaule Samoa te o le pseudoephedrine. It comes in 60 milligram as a tablet. It also comes in a form of a syrup. O le whalaua ia, for decongestant. O le wingon fam talanga. Ina ia tau mawhai e poloka le tawhio leisu. Ia au le main ingredients langa o le Fola aunina ele ma faiona faise aisa se Panadol. We cannot manufacture ice from Panadol. That's wrong. Paua leo le fola au e ma faiona fai mele aisa e ka o le pseudoephedrine. So kele o ngai ngoa me ka o train names o le pseudoephedrine, Sudafed, Sudomil. 60 milligram e refanu lanu pai. Ia ai se leafe wala auto. Maua e tama ia whaia le ngai o inga le to ina wala au le whangula. So e pea e ma Lord that's loto Afioga. That's the main ingredient. It's a prescription only medicine. A prescribed for ma. O le wala au fuilia. Na o le whale ma e am whaina amaya. Aisa, the minister has to sign for its importation. E lema whaiona sona au mai. E control foi tono whatala vai. Se ilonga e uma lele whangu whatoa au mai. O ele sa wea vatu. O le ale taimi. E loka voila, pise te loka e le cabinet. E sto e tono le whala au lea. Lona winga le winga on whamtalanga. But one me finger town as well the active ingredients for the main ingredients which we have on the island. Here plus all other additives were maua. And na fayai. Yasola. It took a week to get ice or to get a pea. But now you can get it within 24 hours. No lea. Or the Masauer technology me fa pena. Yemlang faralo. Malo lo Afioga le whaurulunga. O tatou iaia le mata upu lea. Ta ua fo i le fisilia le sunga le atu. E le tue nama laina lea na maua mai ia
nisi o falau fasaina pe ola isa mai o le customer I o matautu ia ona ile ia fea si tatu foi fa so stelo temi ai na yese temi le tamai na mawai se tulanga fa pe de ola isa mai malanga va lele either in New Zealand, Fiji, Airways, Qantas, Virgin Australia. Se drug bust fa pe nei na maua ya tatou mala fa lele pe na tau maua fo I pe na detect fa bole bole. Tai se ata mo le fa fisili. So far le se me na maua tu faleolo. Se vanga na si the original domino le na maua I mlanga mai fo I mai tutuila. O le pupolenga le iai. Ono tutuila se tulou I America Samoa. Katoa ua le tutuila 5 months ago. Ua le me tau America Samoa. E umalonga nga whaila check-in. E le se screening. Sau a whatali tanu ale vai sau lua board. Ai o whaleolo. E leo le tūlanga le nai whaleolo. O whaleolo e umunga e alu le check-in. File check-in, and then you go through the security screening. Scan uma o atu me whapena. Au Amerika Samoa ele ai. So inana yelo ulanguna fuile. No wonder why. Because it is screening e whaia I le malaiwa lele I tutuila. I'm not sure about the wolf. Aie fuilo ulanguna. It is the same procedure ele is screening. O le se sengala nga o tutuila se tulou tutuila ma tātou. Ona tātou, we go through the screening before you get onto the aircraft. Tutuila, there's no screening at all. Ai sea, o lea sa umalanga e mo to e foi mai ai. No screening. Umalawa check-in e saua por leva. Whakoa koe screen na o inga we tau nu mai whangali. Ini meo lo ele custom ma le quarantine ma le tatou health me uma whapena. But I le iaia e Amerika Samoa si tulo. Ele ise screening. There's no screening at all I tutono malai vadele. But I'm not sure about the port po le wafu lea. O le wingon whamtalanga. O lea o ngale na watato equipment ma lea o tau wino lau whenga luenga. E mamori lau whaftai le customer le quarantine le ngata fo I leo le Ministry of Police o le lako operation le na whai le na mawhai o na maua ia whala au whasaina wa o mai tutonu e iei lo langona wa lewa o na whai e le se mea fau aisea wa masani tangata ia le movement I lungo le wafu hae whawhetaia Ewa, wo mali tai me tauna interceptai. E mole o toila o whaftai fo I mtanga luenga o tiute. Ia le ngata fo I leo mtanga luenga o leo. O le quarantine. Ma I lato uma. Sa mawhai. Ona tauli maina le operation lea. Sa mawhai fo ona ave ia umasini. Avatu I whaleolo e su e ai. Ona whaleolo I ere masini e mawai explosives. Lea la sa whaanoi ai. Ia maa watu ai loa mawhatanu wina ai le operation lea. Ai, e loto iaia se mea whape tono o whaleolo. Ai sia, o I whale masini fau al quarantine, al biosecurity, wa mawhai ona whatu wina sa tatara ele lua vai aso taruai. E ui le taungata, but we had to procure these equipment. Ina I mawhai ona whatino ina le operation. For Samoa to become a safer place for people. Ma lo whautai tele lau whabriroina. O lau fionga foi o le qualify in terms of medicines ma le pharmaceutical. O lena Sao le news mai Samoa ua overdose le tai whautu lou sa songi. Ia, o le ala e whaalu so e ngari te bine nei po a mafuanga. Warana a lau ofisili atu I low to mai ma low silafia tūlanga wha security o a mafuaanga e ono tupu ai le mele ai le overdosing o se tai whausa songi le K9
ai a fai e alu ni tau sa ili linga o ai tangata te tau ona I loa tonu se mea e kupu ai kai faulea o a possibility ua overdose ai fa mole ya fa tai Asiata mole fa fasili o te loa o tai faune ia ki nei e leo ni tai fau tau singo fie mali e le ngata e faisi na tau ngata o le tau ia o le tau singa foi e matua tau ngata lava o le sila fie e ia tatou fo mai manu vet o ila tau e nga fatau limaina mo le vainga foi o tai fau ia e o male temini e le o masili poti po le ale substance le nga overdose ai le tai fau le se tulo au te lo to titi sau fafu se mako in tau po le o tai fau ia o foi sina o mielo to ese tai fau I fale olo ile taimi tau no waiva au te whaftai la fionga le palemia ma le kapeneta e ma le whainga malo o le ala to a mai ata to tai fau fau e le tau ngau fie a tai fau ali Asiata ma le ata warsa e le ngata foi la o me ai se tulo e tausi ai a manu ia tai fau nei very expensive but lewa wa pasia le kapeneta o le a mai e te mil nei Asiata ma le ata o e le o mai po le a se substance nga overdose ai po le a foi le mafuanga nga overdose ai po ka faise kui o le mai le se tulo ia po se mea na fafanga ai se mea fapena au te loa e se taimi tau nu mai le ofisa le mafuanga wa te tau na vai e le fo mai man ia tato tai fau ia au ale fau o wino le ngā duenga I fale olo ia paso se vaenga o le pora I stono Samoa mele ngā whaloalo ia le atua wala bla fai ulta fa so ma le Afioga I le fa ulu o te lo fo la o te le ngā duenga o la fi tau no o le fan na we kuku mo di Krismasi ma tu la ngole fofo e se vai ngai te wa mai ko ia la Afioga I le fa ulunga ono le tatou la sia va no le nei tau sanga ia wa tatou tala no I masina ia or masinga fo ko sanga fo pe tatou tala no fa masina o no le e alwo I tai masina ma tatou mo tatou va no ia fa pele la fo atu o ete sau noanga ia o le avano le foi le nei mo moli ai ma family yang or Krismasi ma le atu tau sanga fo ai mai se o le tau au nanga ele se au nanga fai ngofie o le to ainga lea o le lalo langi ko kongo Samoa e ma fainga ko ai aku ai mangi melele e ko ai ko foi ele ngata o tau te nei te uta to na nau fora au fasaina ai ma me fa mai pipisi ma kulanga fa penga ia e la fotu le avano le nei I lau fionga e tau runga mai sau nonga ia e se foi o le alo atu ia so fia o foi ni me tau na la pata I tatu atu nu I over fia foi ma wako ma malanga atu ia e ngalo ai ko siaki kanga ma ko siaki ko ngo ako ma tulanga fa pena ia e le fa auto va atu mo so fia la ufionga Aftai Asiata ma le ataua ia e mo no fa aftai lo fionga e mo le amana ia fo se fatawa e tautala ma le faitete tautala foi ma le minga o tele le nei ava no o tuina mai e ta fo ia liwe poi sasi se famtalanga e ona faitio ina li o nei fatawa le maru le tunu ai o te faftai mo le ala leo o mfai ai ona fa so atu le pulenga o mlai valele e ai le ngata ile ia longo puia li foi services ma o nanga te tasi ia o lo mafai ona mau e lo tato malai valele e ia isi na ufautuanga e le tele o tangata o malanga mai e le me mali e le waia wa tele ai me ta o le unruly passenger tangata foi e tau numai o matua fasua ava lava e ta talo tuai le mamalo le tato watunu fa mole ia tau tua na le tau mafaino le ava I lungo le valele ma ia isi pase se tau numai matua le ang fai lava ona ia leo le faali I ma me fa pena ia te talo atu mleanga ngolo loto mavlalo fa mole ele ia lo tu vai mai Samoa ia ona to fia fatasi ala ia mana ia ainga ia wo foi ai sina fautuanga le na ia le ngata foi o tato fanau ia va ia tato fanawiti va ia tato meto tino e tele ina ngalo meto tino lungo le valele la halu e ka mo e aku se pase se ia taita me ma fai ona to ia le valele e faftai airlines
ma fai ona maua se ava noa e sa ili ma maua mai o foi le taunu lo le vai fale olo over excited ngalo ai o lai ngalo ia mea ta o le malanga I lungo o le capen foi lea ia te tau ona mana tua mea whapena e matautua na me o travel documents e nei pase se over excited e o to immigration lai ngalo le passport le fole no foi ma mea whapena ai o le tatalo whaftai sa mua whaftai lo tō lango le pulengo malai valele la foi sa mato tautua se mato ngā luenga wale tau tamari marua e whale I whina ngalo e whatau waa ala wauna ia e tau mawhai ai mea sili ia waa se manui o Samoa waa foi ni mea tō te malanga mai ma tō mai tau wina e te tau ona whale leia ia whamore Samoa I meni mai o le tatou ngā luenga whai whatasi o le tatou malai valele whai whatasi wa o tō Fautuaga wa o tō timainga ia e tō te malanga mai seisi taimi wa sui fo ia maua pea le lava no sai maua le lava pale ia o tatou whasauni atu le whamnatuinga o le whanau mai o le pepe fou ia he is the reason for the season Jesus Christ is the reason for the season ia vea le whanau mai o kiriso e manga loa I tatou uma ia vea fui le whanau mai o kiriso o ani o tatou sese mani o tatou leanga I nei tau sanga ia vea le whanau mai o le pepe fou e whaafowina I tatou ai whaftai tele Asiata whaftai le atau o mole avanoa Samoa we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year happy to see you again in Faleoro next year mole nganga whaloalo Malo whaftai tele Lau Afioga tu manuvao e vile fatu Whaftai le nei fui lau o le lau le nei fui le nei e momoli e doile matu whaftai on behalf of our fans and worldly family mal diaspora o Samoa I so se tafa o kelope ia o lea ua tatou wa whaatau moava le whaafolau o Samoa molo tau sa awa le tau tuaina o le tatou atunu upea na whai atu a lelei ia e kau ngalo uku ai a fale ko o le makua ke lea o le kau aima le la wak tulo ia mai tau fo I lau saunoanga fa alo nei fiafi ia fa malo le tautua fa malo fa yo le faiva wa tongi o se o langa tila o fa pulo le tua lima fa tai o faiva manaia ai ia se vai ngala o lunga o te fa tai Lau Afioga vai atu le fa fonga maua Samoa le suatu le ataua le anga o tatou ia mai le amatanga e pe e tau mate faiva o pausisi I le kaukua lea maranga yo ia lea ia o upu fo I matala I le alu le soifuanga ia e le tulo ai e sili aku le kaukakala o au ngā luenga ngai lo upu ia wala fo ia ngā luenga o lo maluai malualu ilumba ia le tatou malai valele ia e fai mapine fa mau o lo soifua tautua o le foi fato a pale mai le fai ngā malo fo e ui foi o lea o le fast lava lea sa tau ava mea mai foi futia ualu ia ai e sa ese mai foi tai ma leadership ia le fo pale mai le fionga I le li pale mia ia e le tau mate o lona fatu atoa o outou ia tama whanau o le tatou atunu e whaalango ia ilanga taitainga ia o tatou foi e monia a umise mea na tatou tautua mai futia ualu pi e whaatutunga tare suinga ai o le tomai o Lau Afioga ia e tele ia mea alofa le tua ua wha o loa inai ma wha upenga inai e whaingo fie ai ona e tau tatai ai le mo le ala I tūlanga o le alo ia ma le wha alo alongia ma le tau tua ina o le malo batulai mai ia le lafo ila le mo le tua I wha malo ma le wha afitai I Lau Afioga tu marvao ia ma lau au whainga luenga ma manu ma le valele ia e upu ai masani ai le atunu e le I fausia Roma I se aso stasi ai o le mapu o lau tutu la awiti ia e mese foi o tautua ma le unanga I lau foi staff ia mese foi o le whiangai ma le atunu ia e taua I le tini wha moe moe ngā uma malo le tautua ia le fo whafonga le atunu
ya a tau fai malangatu o ani vae ngai le tau waila tau sila ya le emaili ma fao o fanonga betulanga o ko inga kai ia ma pulenga ia le tau te momia o kai ma fainga ka ko ngeki hai fai ngofie e fo ya o le mele le fioga di pandemia e ma fai anga e medisa o ia venga e medisa o ai le voi la tau te sila le foi na le wa mai ia masina te tasile ya vanole ia a ko fero ia la fionga tu mon va ia fa talofa mai fa ia o so le o le ko fa longo mai me ia ma me e wa ma fa ia o no mai ta i tau te militino fatasi e le i se va ma ma fu le a me ia se pange kai ngai se me ta tu te o la mo so fu ma no ke se masi ma le rotu to so fo la fionga fartua ma no falo e me se fo o le tatou au fenga wenga ia pui ele tua me tapu a oina ia i nei taimi o aso fia wai fefilo ia ko for ki ka ngia mar saiku ile atu i o tatou watu no ia na fo wa mai le fautuanga le fionga le faulunga mar presile mar valele sa moai auto malanga i Samoa ia tau fia o na tele malau fia over tele se e adu sa i tua ma e adu te enjoy fatat malo ia ai wanda ia se me sa tia i lo tonu watu mle valele manu ia le fai unga fo yo le dei vai aso male ratu aso fia tato felo ai tau sanga fo war masina fo Merry Christmas Partai Merry Christmas mo tau sanga fo manu ia le fiaf ia so foi o fato se fo ia ma ga ia fa karngonga ma ese le ole transparent Fingofie nga mangingo mama upu fingofie mama mai foi la ko fia malanga malai valele le aku mo le mai ia mas foi kula fongo foi ole malai valele nga ia kausia mana ia fo tuanga le ma nga ia fo kuanga ngai au te toe fa mama fa tu ia te auto tato ia society ai mai se auto ia nga fa vai te mira la ko fo ia la ngai to fo ia o me no vai to ile to wali te mile na fa to ato te talai pora zo to fo Samoa e no fa tu na lo ma to le vale na ma to te tele ma faina na ma to ese ma okila duty free fo ye fang ma ro si fa ka duty free o mo le ngai ngole au lai ki to te mo fa ye ngol o le kate le mo te fa tali o le kate o me ave Samoa o ingu mana tu ile fatanga na o le la o mana te tango finu inu mo fangu e sui le vai fangu vai ho i o le la o saunga I fa fole ve vela o tu lo fa swa va ale ngi ia ia la da e mo le mawani si o nai to ina sa mato ia me so ni si fo o tangata fai pisingi si Samoa ana le fa file mo ele ma faina tu va le malanga yo Samoa o feo hai o pisa o ele mele fakadikadi ia o peia na o lato ia na fo ia ni sina matobo fatasina na tu ai runga faila utala ia te minga le la fa il tato porla o le winga la e va tu ai foi le tu ala lo le o sa ilo fia pati mo fia enjoy tau no le Samoa ave mau duty free ave o fang malo sia ave Samoa enjoy ia ma ia te wa eva ve enjoy I mara vi vale le na la na tu vale le la wa le ru sa tu fa tari me le ave fa mo se le o ia ave ro la fa mo ia le te o na langa lo le ia di fa peka ki fa ko se ia ke ia le wa la pocket money a toa na to tangi masusu ro le mai tangi u le le lo ia ia ai ono lo fa ta mala